left. Paparlan milexi na valwa ta vula xona tanihiloko ni ri manager wa n'wina na swi ta ku swi vulavula swi kona van'wana va lava ku hi vona hi holova van'wanyani va langutiseli ku mina na n'wina hi holova kahle so that va ta kota ku celebrate. So a ni ta ku mi nga ku yini ka vanhu lava nga ku vulavuleni ka ti-critics na swilo leswi swi va vulavula ku ti tsakisa hi n'wina mi kuma ku ende a mi va tivi mara vo mi zonda natural just because of Paparlan kumbe mhaka ku ve va rhandza manager la a mi nga tshami tirha na yona kumbe swin'wana swi nga humelela mi nga ku yini ka vona vanhu lava nga ku vulavuleni. Leswi nga endla ku hi hambana na ho manager wa vala ku hi ku a ni tirha na yona swi na reason yo why ende laya a no tirha a ku nga lexi endlekaku for ka leswi he manager wa mina Philani u endlaku swona ende swo ku na ti-supporters va ku seketela wena ka swilo leswi nge swi tivi hi ku a swi nga ha endleki mara mali yi ku tirhiweni hi yona kambe ya mina leyi yi ta hizila swo karata ku va yi swi mbala swilo swo tikumbelenyana majerusalem then hi leyi with a new bag leyi nga tala hi timpahla hi leyi bag hi leyi ma ngi vona musi i progress but haya kule switsongo leswi mi swi vonaka haya kule. So mi nga ku yini ka vaseketeri up to so far we've done a very good shopping a swi sasekini swilo ende mi tikomba na glow liya mi nga hi kumaka xoni M-Skin product yi ri ku tirheni because ni vona nkarhi mi xayina lawani mi nga ku yini after this shopping a hi ri na yona nyamutlha. ku xava a swi ri kahle ngopfu ma vona se na hatima lava nga ni rhandza va nyike leswaku hayi ni va clean hayi leswi swa ku tola nghwata leswi swa ku munhu a va clean a ni nga ri so se ku va na ku cinca ka life ya mina vaseketeri wa mina hayi ni sapoteni ya mahlweni na mina ni ta mi tsakisa ka leswi mi lavaka swona hi leswo. So la tambutsa lawani Paparlan sweswi ri vaseketeri le ku mi wacheni 100 and something lava nga ku mi langutiseni sweswi ta va hi ri kaya ka hi performa hi ti-24 letiwani va langutisela yini ka n'wina kusuka sweswi ku ya mahlweni swi vulavula swi kona kambe va nga langutisela yini ka n'wina. A swi vona swi nga swi va kona sweswo vhela i munhu wa tima munhu wa tima o dewini ende munhu wa tima o nge nkulu so leswi hi vuyaku swona a hi humeni ka timhaka ta vanhu munhu a feyisa ka timhaka ta yena munhu a le ka endla leswinene a nga khoma hi voko tani ku no u sandasanda munhu a wu tivi hi na problem leyi na yena. Okay nyamutlha ni mi teki ni mi tisa laha a Mall of Africa ne and I'm sure ku mi ta ro sungula laha ni vula for shopping la ka tixopo leti a ri ka tona. Okay yeah. So a ni ta vutisa ku experience ya n'wina hi shopping and everything a yi ri njhani kusukisa kwala ka endla tisayizi hinkwaswo va gina va hi rhumela hi santini. Ku ri a swi ri kahle hinkwaswo ka swona swi fitweni swi kahle swi tshamisekile a ku na lexi nga ta ku hayi ni mbele size yo ka ni nga twisisi ku i swilo leswi va ni fita hi next ya kahle kahle. Okay no Paparlan vayingiseli va tsakini le ku hleni ka ti-comment va rin'wana va ku phela ni khomisa sweswo futhi ntangu a ma ha tingheni to repeat va ri yi karhele Paparlan munhu wa ntima i na mona i ti-comment ti vulaka sweswo va ngo munhu wa ntima i na mona van'wanyana va ku matimba like vo mentionana vanhu va tsakini ve le ku mi rhandzeni swinene ve ri mi sasekini mi tsukini hi M-Skin ya ka xoni leyi mi tolaka yona.